Dobro. Opet nas je neko pitao koliko traje test, još uvijek nemamo Mhm. tačan odgovor, vrlo vjerovatno 75 minuta. To dođe 1 sat i 15 minuta, ukoliko takmičenje počinje u 10, u 11:15 vi ste završili. Petar ništa ne čuje, samo da odgovorim Petru, da kažem uključiti lijevo dolje na mikrofonu join audio. Dobro, samo da vidim da li se radi online ili na papiru. Na papiru. Kada radimo dabar, onda radimo na računaru, a kengur se radi na papiru. Prvo na papiru, pa onda sve prepišete na ovaj papir kao tak. Neko je pitao možemo li poslati što smo uradili na prethodnim radionicama. Dostupno je na YouTube-u Tinker i gramiranje. Znači sve radionice koje smo do sad imali su dostupne da ih tamo pregledate. Tačno piše za 3. i 4. razred. Neko je Viktor je pitao, Uroš je pitao, možete slobodno pitati. Iskra, znači slobodno postavite pitanja. Gdje će se nalaziti taj papir gdje zaokružujemo, dobit ćete ga zajedno sa ovim papirima sa zadacima, tako da ćete pogledati, znači prvo ćete vidjeti papir ispred sebe, staviti ga sa strane, pored, i onda kada završite zadatke i na tom papiru sa zadacima prepisat ćete ovamo. Korektor se pa mislim da može da se koristi, jel te? Ali prvo radite na papiru. Takmičenje će biti, Luka, odakle si ti? Čuješ li nas? Luka je pitao gdje će biti takmičenje, bit će na mjestu gdje si se prijavio. Još jednom da podsjetimo, prijave su još uvijek u toku, na kengur.me imate prijavu i tamo birate lokaciju. U Podgorici su to škola, ja mislim Oktoih ako vam je blizu, i UDG, to je fakultet, Univerzitet Donja Gorica u njihovoj velikoj sali kao takvoj. Jeste, Viktore, ukoliko škola nije ponuđena u prodavnici, u padajućoj listi, možeš se prijaviti na fakultetu. Upravo smo to rekli i da donosite vašu hemijsku olovku i gumicu kao takvu. Da, i neko je pitao da li mora samo crna, ne, može plava ili crna, tako da te hemijsku i to je vaša hemijska koju vi donosite sa Jeste, sobom. takmičenje je i u Pavle Rovinski, ali samo za učenike škole Pavle Rovinski. Znači ne mogu učenici škole, na primjer 21. maj se prijaviti zato što računamo da oni mogu primiti samo svoje učenike. I dalje nam i Helena, Juroš i to jest Iskri i Viktoru smo odgovorili. Ukoliko imate nešto da pitate, slobodno uključite mikrofon. Ne mogu. Aha, ne možete, dobro. Možda da im pustimo sad kad već odgovaramo na pitanja. Trenutno je za 3. i 4. razred, za nekih pola sata ili 40 minuta bit će i za 5. i 6. Samo da vidim. Mute, dobro. Da, mora da, Pustili smo. Evo sada smo mora pustili. hemijska mora, tako je. Na kraju konačni odgovori moraju da budu sa hemijskom napisani. Hvala, Filipe. Da li se prvo zadaci rade na papiru sporednom pa se rade na papiru? Jeste, upravo tako uradite na... Znači, samo još jednom da ponovim. YouTube radionice se mogu pogledati na tinker.igramiranje na YouTube. Znači, tinker.igramiranje ili samo ukucajte igramiranje i skočit će vam. I nije dovoljno da slušate sada radionice, morate otići na kengur.me i unijeti svoje ime, prezime, školu i razred za koji ćete se takmičiti. Ovaj čas za mlađe učenike traje 45 minuta, a za one kasnije će početi nešto kasnije i trajaće do 19:30.
Matija u školi Vuko Jovović, da, tamo se održava takmičenje. Izvinite, ništa vas ne čujemo. Od dece, da se malo bar deca upišaju. Sad smo isključili. Slušamo Helena, tvoje pitanje. Znači, bit će za učenike osnovne škole Pavle Rovinski u njihovu školu. Jeste. Potrebno je samo da se prijaviš na kengur.me, ima prijava. Meni je rekla učiteljica da me prijavila, ali ne znam. Dobro, super, onda može. Ali ja sam u Braći Ribar. Braća Ribar Nikšić, da, i tamo je takmičenje. Dobro. Da. Drugi hemijske boje možemo da uzmemo. Možete, da, može i roza, sve je u redu. Ok, mislim da sada, jesmo li sad završili sa pitanjima? Ratko Žarić, da, i ono je na listi. Znači, samo pogledajte kada se budete zajedno s roditeljima prijavljivati. Dobro, sad vam isključujem dozvolu. Sad sam mutovala i sebe. Znači, mislim da smo odgovorili na sva pitanja. Radimo hemijskom, prvo radimo na listu sa zadacima, nakon toga odgovore za koje smo sigurno da su tačni, na listić sa odgovorima upišemo i predamo i jedno i drugo učitelju. Još uvijek nismo sigurni, ali vjerujemo da je trajanje 75 minuta, pa ćemo onda, i to je to. Idemo sad sa zadacima, poslije ćemo ponovo pričati. Jelena još ima pitanje. Jelena, čekamo tvoje pitanje, ali možemo ga i usput odgovoriti. Aha. Mislim da nam je učiteljica Vesna bila... bila sam mutirana, tako je. Slađena je još, ima 2 prsta, drži već jedno sigurno 10 minuta. Slađena pita, idemo na zadatak. A da li može da se briše piše hemijskom? Nismo o tome razmišljali, ali u suštini ne. Ne, da ne bi posle došli do bilo kakvog razmišljanja da li je neko prepravio ili nije prepravio ili tako redom, znači ne može. Zadataka će, još jednom da ponovimo, biti 18 i trajaće 75 minuta. Jeleni je isključen zvučnik, ali ako možeš otkucati samo poruku pa ćemo odgovoriti. Dobro, drugari, evo ja ću da počnem sa prvim zadatkom. Ovo smo imali pred kraj prethodnog časa. Mislim da smo ga već riješili, ali ja nisam bila sigurna. Evo već mi šaljete odgovore na chat. Da, 12 sati je tačan odgovor. Nisam sigurna da li smo ga u potpunosti ispratili do kraja i da li ste svi bili tu. Ja ću ga onda ovog puta objasniti sama. Dakle, školski čas u ovom zadatku traje 40 minuta. I on je počeo u 11:40. Tačno na polovini časa u učionicu je kroz prozor uletjela ptica. Koliko je tada bilo sati? Dakle, prošlog puta sjećam se da ste pravili greški, da ste rekli da je ptica uletjela u 12:20. To bi bilo tačno da je u zadatku rečeno da je ptica uletjela kroz prozor na kraju časa. Ali budući da je na polovinu časa, vi morate da vidite prvo koliko traje pola časa. Ako nam čas traje 40 minuta, onda je polovina od toga, to je podijeljeno sa 2 ili pola od 40, je 20 minuta. Što onda znači, ako je čas počeo u 11:40, nakon 20 minuta je uletjela ptica i to je tačno 12 časova. Tako da tačno u 12:00 je uletjela ptica kroz prozor ovim drugarima. Verovatno tokom časa matematike. Tako da
ja ću onda krenuti dalje na sljedeći, smatrajući da smo ovo opet dodatno objasnili. Napisala je Jelena da ima pitanje u vezi ovog zadatka. Možda da je samo je trebamo pronaći kako je. Kako se preziva? Samo Jelena. Samo piše Jelena, da. Dobro, evo. Jelena, izvoli. Evo, sad čujem. A znači u ovom zadatku treba, pošto piše školski čas od 40 minuta, počeo u 11:40, pošto kaže da je školski čas od 40 minuta, trebamo da sabiramo. 40 i 11 sati i 40 minuta. Pa je to 12 minuta, 12 sati i 20 minuta. Ali bitno je prvo, pazite, to je ono što morate prvo da pročitate čitav zadatak, da vidimo što se u ovom zadatku traži. Nije uvijek dobro da samo gledate brojeve i kažete, aha, školski čas, toliko sati, ja sigurno sabiram. Mi iz prve rečenice ne možemo da zaključimo da li ćemo mi da sabiramo ili da oduzimamo. To iz prve rečenice nije u potpunosti jasno. Već moramo da čitamo detaljno zadatak dalje, gdje kaže da je tačno na polovini časa u učionicu kroz prozor uletjela ptica. Mi dalje ne znamo šta se u zadatku traži i čitajući drugu rečenicu. Mi znamo da čas traje 40 minuta, da je počeo u 11:40, znamo da je na pola časa uletjela ptica, a pitanje je koliko je bilo tada sati. Dakle, nije pitanje kad se čas završio, već u koliko sati je uletjela ptica. Ptica je uletjela tačno na polovinu časa. Ili na polovini časa. I budući da čas traje 40 minuta, polovina od ovoga časa školskog je 20 minuta, to znači da je tačno nakon 20 minuta od početka časa uletjela ptica. Pa što onda znači to znači da je uletjela u 12. Tako je, i to smo rekli da je bio tačan odgovor. Tako da u 12:00 je ptica uletjela i to ovo biste pronašli među ponuđenim odgovorima i to bi bio tačan odgovor. Dobro. Imam pitanje, malo pre mi je bio isključen zvučnik i nisam mogla da kažem. Na prošlom kenguru su neki pisali olovkom pa su brisali. Da li ima toga brisanje? Zato što su meni rekli tamo prošli put da ne sme da se briše. To smo mi predložili, ako budete pisali na onom papiru gdje su zadaci sa postavkom, tu zaokružujte za sebe, ali tamo gdje budete imali ponuđene odgovore, vi možete da zaokružite prvo običnom olovkom, pa da posle obrišete, ali konačni odgovori moraju biti hemijskom, te samim tim se i ne mogu brisati. Dobro. Evo, već stižem, evo, mi ćemo početi ovaj zadatak da rješavamo i evo može mi, na primjer, Maša Bulajić pomoći. Mašo, koji si razred? Ako si 5. ili 6. onda ne može. Dobro večer. Dobro večer. Mašo, koji si razred? 4. 4, dobro. Evo ja ću, Mašo, da iskoristim da pročitam zadatak, ti ćeš mi pomoći da riješimo. Kaže, koliko iznosi zbir brojeva koji se nalaze izvan kvadrata? Koji su to brojevi, Mašo, koji su izvan kvadrata? To su brojevi 52 i 48. Tako je, to su samo 52 i samo 48, a kada saberemo, pošto je zbir, to nam govori da je računska operacija plus, kada saberemo ova dva broja, onda je njihov rezultat 100, tako da bismo 100 tražili među ponuđenim odgovorima. Odlično. Da. Mislim da u ovom zadatku nema previše pitanja, da je sve bilo poprilično jasno, tako da onda prelazimo na sljedeći zadatak. Ovdje vodite račune, obrisat ću ja što sam crtala prije. Ja sam se potrudila da koliko mogu da zoomiram ove slike i tako isto također ponuđene odgovore. Pitanje je koji trougao nedostaje. Dakle, vi imate neku sliku ovdje i zatim imate ponuđene odgovore, gdje morate da vidite koji od ovih trouglova će da se uklopi u ovaj dio ovdje. Ono što bih da vidim, dosta je, zamolila bih da onda sve koji su poslali na chat pokušaju još jednom, da vidimo samo da li nam je Ognjen Dubljević
Da li nam je 3., 4., 5. ili 6. razred? Ognjene, koji si razred? Ognjen, jel možemo da se mutuješ možda ili ćemo... Ok, Ognjen neće da priča, Ognjen odgovorio tačno, ali evo da nađemo onda možda nekog drugog. Da li neko, evo može Blaža da nam pomogne, na primjer. Ja mislim da je pod D, zato što kada ovaj trougao pod D okrenemo, on će se uklopiti u ove ostale. Ajmo Blaža, onda ja i ti zajedno, jel možemo? Da. Znači i ja ću da opisujem, ja i ti ćemo da opisujemo ovaj trougao, ajmo na primjer, hoćemo li u smjeru suprotnom u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, kako želiš? Da vidimo, da idemo ovako, ajde ovako, ići ćemo u ovom smjeru pa da vidimo kako treba da nam bude. Ako idemo u ovom smjeru ovako, prvo ka dolje, pa ovako ću da ga opisujem, ok? Šta moram da imam? Moram da imam zvijezdu koja je prazna, jel tako? Znači, stavit ćemo prazna zvijezda, može tako? Da. To je ako idemo u ovom smjeru. Šta onda, sad pazi, da li su ova zvijezda ovdje i ova, da li su one iste? Pa nisu, jer je ova jedna malo manja. Jedna je malo manja. A koji si ti rekao da je odgovor? Pod D. D. A sad pogledaj pod D. Jedna je prazna, to imamo, a ove dvije su iste, jel da? Da. Jesam li u pravu? Tako da onda nam to ne može biti tačan odgovor. Jel u redu to? Tako da D nam sigurno nije, jer mora biti jedna veća, jedna manja. Sad pazite, koji još ponuđeni u stvari Blažo možemo da izbacimo? Sigurno onda. V, tako je, zašto? Zato što su sve zvijezde pune. Tako je, nama treba jedna prazna, odlično. Koji još možemo da izbacimo? I pod A, zato što su... Bravo. Zato što su dvije zvijezde prazne. Tako je, tako. Sad moramo da vidimo da li nam je ili B ili G. Sad to je ono što sam te ja pitala, da vidimo, pošto ćemo ja i ti sad zajedno, ćemo da opisujemo to u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Na desno ćemo da idemo. Znači imamo praznu zvijezdu, pa onda ćemo da imamo šta? Manju, a onda ćemo da imamo veću, jel tako? Pa ću ja reći manja zvijezda, veća zvijezda. Jel to ok? Da. I sad pazi. Evo, pod B. Ako idemo, znači opisivali smo to u ovom smjeru ovako. Ok? Ajmo da vidimo ovaj trougao da opisujemo u ovom ovako smjeru. Koju zvijezdu imamo? Prvo. Imamo praznu. Tako je, a onda imamo? Imamo veću. Da li da se to nama uklapa u ovo naše ovdje? Ne, jer moramo da imamo praznu, a onda moramo da imamo malu zvijezdu. Jel vidiš? Znači, upisuješ ih u onom smjeru koji smo isti ovdje radili. Dakle, ne možemo da ovdje upisujemo u smjeru ka desno, a da tražimo ka lijevo, na primjer. Ne, nego moramo također i ovaj trougao da opisujemo, da vidimo šta ima u istom smjeru, također ka desno. Tako da nama treba redoslijed prazna, pa mala zvijezda, pa velika zvijezda. A kod nas bi ovdje bilo prazna, velika, pa mala. A sad gledaj šta je pod G, imaš prazna, pa je onda mala i na kraju velika. Naravno, mi bismo morali ovaj trougao malo da okrenemo, ali bi on mogao da se uklopi u ovo ovdje. Tako da bi pod G bio naš tačan odgovor. Je li jasno? Ja sada imam jednu situaciju, samo da se dogovorim sa nastavnicom Vesnom. Ja moram napustiti čas. Da li da uzmemo nekog od volontera da bude co-host i admituje, ili da li bi to bila dobra ideja? Sigurno imamo nekog starijeg đaka koji bi preuzeo ulogu co-hosta. Što mislimo? Mislim da mogu i ja usput ponekad ovako između zadataka. Dobro, jer sad moram... Okay. Moja ćerka je zaboravila u gradu školsku torbu, tako da svi ponekad zaboravljamo i ja sada moram otići po nju jer ima domaći derati. Jel te? Sigurno se i vama desilo da ponekad zaboravite školsku torbu negdje. Ili ako ne, pratite. Da. Ništa, znači predlažem ukoliko vidiš da
Postoji Jasno, samo mogu. da, kako se zove, nekog od starijih uključiti, jer mislim da se sad već pridružuju i sasvim su to. A mi se vidimo Ok. vjerovatno do kraja časa svi ponovo. Da. Baš i do tad ćemo Ok, imati i vidimo se. znati koliko traje takmičenje. Da. Dobro, dobro. Ok. Dobro, da li ima možda pitanja u vezi ovog zadatka i da li je svima jasno? Dobro. Ja ću samo reći da sada je ovo od razreda 3. i 4. tako da ja bih zamolila drugare koji su možda 5. i 6. da meni olakšaju pa da možda oni sad ne šalju svoje odgovore jer onda nam je lakše meni da izaberem između drugara koji su tu i čiji je ovo nivo. Ok, ajmo da vidimo, Medini Dacić nije jasno i da možda objasnimo još jednom pa da idemo na sljedeći zadatak. Medina, izvoli i postavi pitanje da vidimo koji dio nije jasan i zašto nije jasno. O meni mi je jasno zato jer pod G, od njega kad okrenemo, onda on će da bude, ne može se uklopiti zato jer jer će biti da ga Zašto? uklopimo da bude veliki sa velikim, onda će nam s ovim trouglom Ne, pazi, ako ti normalno on ovako, ne možemo da ga ubacimo, jel da? Ali ti ćeš njega malo da zarotiraš na ovu stranu. I ako ga zarotiraš, tačno pazi, ovaj će da se poklopi sa njim, ovaj će da se poklopi ovdje, a ovaj će da se poklopi sa njim. Ti njega moraš malo da ga zarotiraš isto. I on će tačno da upadne evo ovdje. Evo, na primjer, ako i to nije dovoljno jasno, na primjer, možemo sad, ajde ja ću pripremiti za sljedeći čas, ću objasniti, napravit ću u Wordu tačno dio kako ovo može da se rotira, pa ću vam objasniti do sljedećeg časa kako ovo može lijepo da se... Ali vi možete probati sami, dakle, vidjet ćete, ovo će biti postavljeno na YouTube, pauzirajte, prosto ovo može da se, kad se zarotira na desnu stranu, ovamo, tačno će ovo će da vam postane koja strana? Ova ovdje. Jer ćete vi na tu stranu ćete malo da ga zarotirate. Ovo će da vam bude ovdje, a ova strana će da vam bude ovdje. U redu. Ja ću napraviti od sljedećeg časa do utorka, ću napraviti Word, pa ću vam pokazati kako ovo kad se zarotira zaista može da stane ovaj ovdje i zašto je to pod G, ako i dalje ima drugara kojima to nije jasno. Dakle, ideja je bila da prosto pazite, dakle, da morate da pratite u kom smjeru vam da su vam potrebne ove zvijezde. Dakle, ok, vi u ovom zadatku imate zvijezda, puna zvijezda i veća zvijezda i manja zvijezda, ali nisu u redoslijedu koji vama treba. Vama treba, gledajući na primjer na desno, vam treba prazna, manja pa velika. Da ste gledali na lijevo, treba vam prazna, veća, manja. Tako i tražite. Dakle, ako upisujete na lijevu stranu, onda tražite da vam tako bude i sa lijeve strane koju god da opisujete. Ok, dobro. Ajmo onda da pređemo na sljedeći zadatak. Ajmo ovako Datum 22.2015. ima 3 dvojke. To znači da ima 3 cifre 2. Evo je jedna, izvinjavam se. Vidjeli ste sad što je odgovor? Nadam se da niste. Znači, imate jednu dvojku, imate drugu dvojku i imate treću dvojku ovdje. E sada, najbliži datum nakon njega, koji također ima 3 dvojke i nalazi se među ponuđenima je, da li je to 22. februar 2015., 20. mart 2015., 29. februar, 28. februar ili 27. februar. Ognjen Dubljević je odgovorio tačno, Bogdan i Maksim su također odgovorili tačno. Evo da vidimo Bogdana. Bogdane, izvoli. Bogdane, ajde reci mi prvo zašto nije 22. februar, jer mi je on odmah posle 20. februara.
Zato što 22. februar ima 4 dvojke. Tako je. Da vidimo 20. mart kolike ima dvojke. Ima 2, a potrebno je 3. Tako je, zato nam pod B nije. Pod V? Pod V nije zato što ima 3 dvojke, to je dobro, ali piše da treba najbliži. Tako je, evo, ako bismo gledali A, B, V, ovo nam je za sada najbliži, je li tako? Da. Onda gledamo pod G, 28. februar, da li To on je ima 3 sada dvojke? najbliži. Tako je, ali onda dolazimo do 27. februara i onda vidimo da nam je on još bliži nego što je bio 28. Tako da nam je pod D tačan odgovor i to nam je najbliži datum ovom datumu koji ima 3 dvojke u svom zapisu. U redu. Mislim da ovdje ne bi trebalo da ima većih pitanja, tako da onda prelazimo na sljedeći zadatak. Ovaj ću da zamolim vas da zapišete, da uzmete svesku, list, papir, da nešto pišete. Kalina, reci, vidjela sam da si podigla 2 prsta, ne mogu drugare sve da vidim, ali tebe mogu. Moraš da se unmutuješ, evo ja pokušavam da te nađem, evo ovdje. Dobro. Meni onaj prošli zadatak nije bio jasan. Onaj sa rotacijom, je li tako? Da. Ok, evo ja ću dok vi rješavate ovaj zadatak, ja ću pokušati da napravim neku rotaciju kod sebe pa ću vam to pomoći da riješite, jel može? Ne taj, nego onaj prije ovoga zadatka. Da, onaj sa trouglovima, jel tako bilo? Ne taj, nego onaj sa datumima. A sa datumima nije jasan, jel? Da. Ok. Za koji si ti mislila da je odgovor tačan? Evo dok drugari rješavaju ovaj. Meni nije jasan pa nisam stigla da ga riješim. Pazi ovako, evo drugari, ja ću da se vratim na zadatak prije, mora da bismo objasnili, ali ću biti brza. Pazi, Kalina, ovdje kaže ovaj datum ima 3 dvojke. On u svom zapisu ima 3 dvojke. Dakle, pazi, on ima 1 dvojku, evo je 1, evo je 2, evo je 3. I onda ti među ponuđenima tražiš datum koji u sebi sadrži 3 dvojke, 3 cifre 2, a da je najbliži ovom datumu ovdje. I to je jedino to je najbliži od ovih ponuđenih jeste ovaj datum pod D. Jer on u sebi sadrži 3 dvojke, evo je 1, 2, 3 i najbliži je ovom datumu od svih ponuđenih ovdje. Neki drugi, na primjer, ovaj jeste bliži, ali zašto ovaj nije dobar? Šta misliš, zašto A nije tačan odgovor? Zato što ima 4 dvojke. Tako je, bravo. Evo, na primjer, on ima 3 dvojke, a ne, on ima 2 dvojke, tako da nam ovo zbog toga nije tačan odgovor. Jel ok? Ovo nam ima 3 dvojke, i on bi za sad bio najbliži ovome, ali imaš 28 koji je još bliži, a na kraju nam je i 27 najbliži datum ovom ovdje. U redu? Da. Malo jasnije? Jeste. Super, odlično. Hvala. Ajmo, nema na čemu, ajmo onda da riješimo ovaj zadatak. Ovo je onaj prošli, šta nisam. Tokom 3. dan mačak toša. Ok, da vidimo samo da li će neko mi odgovorio na chat, pa da vidimo. Evo, Team Support, tako je prijavljen. Kako se zoveš, ako hoćeš da nam pomogneš da riješimo zadatak i koji si razred? Ok, od drugara se niko ne javlja, vjerojatno su vidjeli kad sam ja pogriješila slajd. Pazite ovako, ja ću sada da pročitam zadatak. Kaže, tokom 3. Mislim, ovdje treba da piše tokom 3 dana. Ok, ajmo za sada, vjerojatno sam ja u kucanju, samo da preskočimo ovaj dio ovdje. Samo da vidim. Tokom 1 dana mačak Toša je lovio miše, svaki sljedeći dan je uhvatio 2 miša više nego prethodnog, 3. dana je lovio 2 puta više. Dobro, ovdje je vjerojatno tokom 1. dana, izvinjavam se, ovdje treba da piše tokom 1. dana.
tokom prvog dana mačak Toša je lovio miševe. Svaki sljedeći dan je uhvatio 2 miša više nego prethodnog dana. Trećeg dana je ulovio 2 puta više miševa nego što ih je ulovio prvog dana. Koliko ukupno miševa je mačak Toša ulovio tokom sva ta 3 dana? Nije 8 tačan odgovor. Tako da, ajmo da vidimo. Aleksandar Popović, da vidimo Aleksandre. Koliko si ti dobio kao svoj odgovor? Ja sam dobio kao tačan odgovor da je Koliko? on ulovio ukupno od svih tih dana 16 miševa. Dobro, ajmo da vidimo i ti zajedno. Neka ovdje bude jedan, ovo neka nam bude prvi dan, može ovdje neka bude drugi dan i ovdje neka bude treći dan. U redu? Da li mi znamo koliko je on lovio prvog dana? Ne. Ne. Ajde, ja ću to da označim pošto ja ne umijem da crtam ni mačku, ni miša, ja ne umijem ni čičaglišu da nacrtam, ja ću tu da neka nama mačka bude neki smajli. Jel može? Da. Ovako. Tu ne znamo koliko smo imali miševa. Koliko je on miševa ulovio. Ok? Da. Koliko je on ulovio narednog dana? On je ulovio 2 miša više nego Više. prvog dana. Tako je. Koliko je on ulovio prvog dana? Evo ja sam nacrtala ovdje nešto. Znači on je prvog dana ulovio to što je ulovio. Naprimjer tog smajlija. To je neki broj nama na kraju da bude. Ok. Da. I ulovio je toliko i još koliko na to? Još plus 2. Jel može to? Da. Ok. Znači ulovio je ono što je ulovio prvog dana, ali je još na to ulovio 2 više. Šta nam je sa trećim danom? Trećeg dana je ulovio 2 puta više miševa nego što je ulovio drugog dana. Trećeg dana je ulovio 2 puta više miševa nego što ih je ulovio prvog dana. Ali, pazi, prije nego krenemo na taj dio zadatka ovamo, ja neću sad njega da radim, ja ću sad da ga prekrižim. Ok? Zašto? Jer i dalje hoću da popunim ovo ovdje koristeći prvi dio zadatka. Jer je u zadatku rečeno da je svaki sljedeći dan uhvatio 2 miša više nego prethodnog dana. Koristeći samo to, mi znamo da je on drugog dana ulovio ovoliko. A koliko je ulovio trećeg? Znači oni kažu da je svakog narednog lovio 2 puta više, da je svakog narednog ulovio 2 više nego prethodnog. Što znači da je on ovdje ulovio koliko? Onoliko koliko je ulovio drugog dana, ovoliko i još na sve to šta? Još na to plus 2. Je li to u redu? Da. Znači onda je on ovdje ulovio smajlija, ajde tako kažem, to ne znamo koliko je. Izvinjavam se što su moji smajliji ružni. Znači ulovio je ono što je ulovio drugog dana, dakle ovo je ulovio drugog dana, ali je na sve to ulovio još 2 više. Jel može? Da. A da li ovo ovdje možemo malo da sredimo? Ovo će biti smajli i umjesto plus 2 to možemo da pišemo kao plus... Koliko nam je 2 plus 2? 4 puta 2. Ne, to je samo 2, to je 2 plus 2, to je 4. Ovo možemo da pišemo kao smajli plus 4. Sada ćemo da idemo na dio zadatka koji si ti htio da radiš dalje, a to ću da čitam sada. Onaj dio zadatka koji kaže dalje kako. Da je on, odnosno mačak, kaže da je trećeg dana ulovio 2 puta više nego što ih je ulovio prvog dana. Ovo mi je koliko je on ulovio prvog dana, a ovo je koliko je ulovio posljednjeg dana.
I sad, znači da je prvog dana, da je trećeg dana ulovio 2 puta više nego prvog dana. Što znači da je ovih ovdje miševa što je ulovio je 2 puta više nego ovih ovdje. Da li možeš onda da vidiš sad koliko je, na primjer, on ulovio prvog dana? Da li ima neko ko može da vidi sada na osnovu ovoga koliko je onda on ulovio prvog dana? Jer to je ideja da dobijete koliko je ulovio prvog dana. Kad budete znali koliko je ulovio prvog dana, onda ćete znati za svaki naredni. Da li ima neko ko može da odgovori? Jer ja ne mogu sad sve da vas pogledam. Evo, na primjer, Lana. Dva. 2, nije 2. Gledaj, Lano, ovako. Ako, kako ćemo da formulišemo? Lano, ajmo ovako. Jesi li tu? Jesi, jel da? Da. Ajmo, nevezano za ovaj zadatak. Ako ti kažeš, na primjer, da si ti lovila ribu i da si upecala prvog dana 3 ribe, a da si drugog dana upecala duplo više nego prvog dana, to će biti 3 plus 3, jel tako? Duplo više znači još toliko, jel da? Da. Ako si ti pecala ribu pa si, ne znam, prvog dana upecala 10 riba, a drugog dana si upecala duplo više, to znači da si drugog dana upecala još toliko, jel da? Da. E sad, na primjer, ako ti ja kažem da si ti, da može da se desi da ti ovaj broj ovdje ne znaš i ovaj ne znaš i ja ti kažem da si ti tu upecala neki broj si upecala, ali dobijemo, na primjer, nešto ovako. Onda ti to, ovaj broj ovdje ti pokazuje u stvari koliko si ti upecala njih prvog dana. Jer pazi, ako su ti ovaj broj i ovaj isti, kao što jesu, a ovo je duplo više nego prvog dana, onda to znači da je smajli ništa drugo nego 4. Što znači da onda ona da je mačak Toš ulovio prvog dana 4, drugog dana je ulovio 2 više, to će da bude 6, a trećeg dana je ulovio 2 više nego ovdje, to je 8. I onda je 4 plus 6, 10 i još plus 8, to je 18. Je li to ok? Da. Znači, ja ću još jedno. Hvala, Lano, na pomoći. Ja ću još jednom ovaj dio, jer mislim da je ovo je bio jedan od težih zadataka na jednom testu prije par godina, tako da ću ja još jednom ovaj dio koji je možda i ključni za ovaj zadatak. Dakle, vi ste prvo postavili ovaj dio koristeći samo prvi dio zadatka. Koristeći samo ovo ovdje. Da, prvog dana je ulovio neki broj, svakog narednog je ulovio za 2 više. Pa ako je ulovio ovoliko prvog dana, drugog dana je ulovio 2 više, trećeg dana je na ovo onda ulovio još 2. Ali plus 2 možemo da pišemo kao plus 4. E sada, koristimo sljedeći dio zadatka gdje kaže da je trećeg dana ulovio 2 puta više nego prvog. Ako mi je ovo ovdje i ovo ovdje, odnosno ako je ovo duplo više nego ovdje, a vidite da su ova 2 broja jednaka, onda vam je sigurno smajli plus 4. Jer jedino što ste na smajli dodali, odnosno na ono što ste lovili prvog dana, jedino što ste dodali je broj 4. Što znači da ako ih je ovdje duplo više, onda ih je on prvog dana ulovio 4. Da je ovdje bilo 5, to bi onda značilo da ste prvog dana ulovili 5. I slično. Tako da onda na osnovu toga, ako nam je smajli 4, prvog dana smo ulovili 4, nismo mi nego mačak Toša, drugog dana je ulovio za 2 miša više, to je onda 6, sljedećeg dana je ulovio 2 više nego drugog dana, to je 8. A evo provjerite, da li je 8 duplo više nego prvog dana? Jeste. I onda sve ovo saberemo i to je 4 plus 6.
10 plus 8, 18. I toliko je mačak ulovio miševa tokom ta 3 dana. Je li to ok? Da. Odlično. Dobro. I ajmo onda možda još jedan zadatak, pošto smo malo kasnili. Ajmo još jedan. Ovo je slično sa nešto na početku časa smo imali slično. Nije isto naravno. Kaže, u proljećni kamp izviđači su krenuli u petak u 16:12 minuta i stigli su drugi dan, dakle naredni dan, u subotu u 05:51. Koliko je trajalo njihovo putovanje? Da li možda evo da vidimo, imamo nekoga ko će da mi pomogne. Dobro, ja sad vidim vas par, da vidimo možda ko se javlja. Evo se javlja Aleksej. Alekseje, izvoli. Jel hoće Aleksej ili neko drugi? Tamo da vidim. Nekog sam našla. Jovan Velković. Jovane, koji si razred? Jesi li 3., 4., 5., 6.? 4. 4. Ajde, Jovane, da ja i ti zajedno onda rješavamo. Može, prije nego mi kažeš svoj tačan odgovor, da ja i ti onda zajedno rješavamo ovaj zadatak. Znači, u proljećni kamp izvođači su krenuli u petak u 16:12 i stigli drugi dan u subotu u 5:51 minut. Koliko je trajalo njihovo putovanje? Ako su stigli drugi dan u subotu u 5:51 minut, ovome 16:12 minuta dodat ćemo 24 sata. Aha, bravo. A da li ćemo 24 sata? Čekaj. Može, ja ću neki improvizovani sada nacrtam. Jel može? Nemojte se smijati na mom ružnom satu. Tako da, ovdje nam je 12, jel tako? Ovdje nam je 3, ovdje nam je 6 i ovdje nam je 9. Pazi, ako su oni krenuli u 16:12, za 20, to je negdje oko 4, to je 4:12 popodne, ok? Za 24 sata neće, za 24 sata će opet da bude 16:12. Ovo 05:51, to je u stvari jutarnji termin. U redu? Da ovdje piše 17:51, onda bih se ja složila da dodaš 24 i da onda vidimo kolika je razlika između njih. Ali ovo je, da kažem, termin popodne, jer kad imate 16, 17, 18, 19, 20, to su termini koji se nalaze popodne, ok? A ako imate zapisano ovako 05:51, to je termin koji je ujutro. U redu? Sad pazi, ako te ja sad pitam koliko sati će da bude 12 sati nakon 16:12, koliko će da bude za 12 sati? Za 12 sati će biti biće samo da se prisjetim. Ajmo ovako, ja i ti, može? Ako si se probudio u 8 ujutro, ali neće biti 6, jer koliko je u stvari 16:12? To je u stvari 4:12 popodne. U redu? Za 12 sati će da bude 4:12 ujutro. A za još 12 sati će da bude ovo vrijeme ovdje. Što znači da za 12 sati od 16:12, jer 16:12 vam je 4:12 popodne. Za 12 sati će to da bude termin ujutro.
Da li sam ja za 12 sati stigla? Da li su izviđači stigli na mjesto gdje su krenuli? Nisu. Ne. Zato što za 12 sati, to je 4:12, a oni su stigli u 5:51. Ok? Da li su, koliko će sati onda da bude nakon 13 sati? Ako je nakon 12 sati 4:12, nakon 13 sati će da bude onda 5:12. 5:12, ali oni i dalje nisu stigli. Jel tako? Onda će im trebati još 39 minuta. Tako je, tako da je njihovo putovanje trajalo 13 sati i 39 minuta. Tako da bi to bio odgovor tačan za ovaj zadatak ovdje. Je li to u redu? Da. Dobro. Dobro, drugari, to su bili zadaci za uzrast 3. i 4. Jeste da nismo stigli mnogo, budući da ste na početku imali dosta pitanja. Tako je, Bogdan i Maksim, je tačno. Ja ću vam dati još jedan zadatak da možda vi slikate ako želite za vježbu. A nakon ovoga ćemo onda krenuti sa zadacima za 5. i 6. razred. Dakle, ne morate ostajati. Ako ne želite, vi koji ste 3. i 4. možete ostati da vidite da li možete da ispratite ili čisto da pokupite neke ideje koje se javljaju zadacima za starije uzraste, a također slobodno možete isključiti ako želite. Tako da... Dobro, i evo ja samo da prihvatim drugare koji sad dolaze. I evo mi još jedan zadatak za domaći. Dakle, Miloš ima 4 crvene, 3 plave, 2 zelene i 1 žutu kocku. Od tih kocki on je složio ovaj toranj, tako da nikoje 2 kocke koje se dodiruju nisu iste boje. Koje je boje kocka sa znakom pitanja? Ovo je za sljedeći čas. I evo Medina, postavi pitanje. Sad sam te pustila. Ovako, moja sestra ne može da uđe. Evo sad sve pustam jer ne mogu istovremeno i da je zadatak i sve su već svi ušli. Ok. Da li imamo pitanje u vezi ovog zadatka? Ako ih imate, mislim ovo što smo radili, postavite na chat. Ovo je zadatak za domaći, a ja ću sada krenuti na zadatke koji se tiču uzrasta za ekolijer, to je 5. i 6. razred. Ok, samo da vidim. Gdje je meni ekolijer? Evo ga. Ok. Dobro. Tako da sad krećemo na zadatke za 5. i 6. razred. Sve isti princip. Ovaj zadatak smo imali prošlog puta. Ja sam ga ostavila za vježbu, bila vama. Da li ima neko ko želi možda sada da ga uradi? Neko od vas? Evo možda, na primjer, Iskra. Ili Teja koja se javila i prije. Teja, izvoli. Večer. Dobro večer. Kako bi ti uradila ovaj zadatak? Kako si ga uradila za domaći? Ako nisi, možemo sad zajedno. Ako prije 2 godine zbir godina 2 mačke Tima i Toma bio je 15 godina, onda... Sada Tom ima 13. Za koliko godina će Tim imati 9? Tako da ovaj zadatak mora da se isprati sa više aspekta, sa više strana, da moramo da pratimo. Ako je to bilo prije 2 godine, onda su prije 2 godine, onda je prije 2 godine Tom imao 11 godina. Tako je.
Ajmo sve da idemo, tačno je to, ali ajmo sada sve da prebacimo na sada, da vidimo koliko oni sada imaju godina. Jel možemo to? Ajmo ovako, sada Tom ima 13, koliko oni sada ukupno imaju godina? Ajmo tako. Ako su prije 2 godine, njima je zbir godina bio 15. Koliko je njima zbir sada? Njima je sada zbir isto 15. Da li to onda znači da Tim i Tom nisu stari ili nikako? Jer njima je zbir godina prije 2 godine bio 15. Oni su za te 2 godine i Tim je dobio 2 godine i Tom je dobio. Oni su stariji za po 2 godine. 19 godina. Tako je. Jer, na primjer, koliko ti imaš godina? Ja imam 11 godina. Ti imaš 11, ja imam 30. I sad, moj i tvoj zbir trenutno sada je koliko? 41. Bravo. Koliko smo ja i ti ukupno imale godina prošle godine? Prošle godine 39. Eto tako, to je to, bravo. Sad, znači Tim i Tom sada imaju 19 godina ukupno. Sada Tom ima 13. Koliko onda Tim ima sada? Tim onda ima sada 6. 6. A šta je pitanje? Za Pitanje koliko je godina za će koliko Tim imati godina? 9? Onda Da. samo oduzmemo od 9 6 Tako. i dobit ćemo 3. Tako, a Za dobro si 3 prvo rekla, godine. oduzmemo 6 od 9, znači za 3 godine će Tim da ima 9 godina. Tako da je vrlo bitno i pažljivo čitati zadatak i pažljivo čitati što se traži u zadatku, šta se pita. Je li to u redu? Da. Eto, super, hvala puno na pomoći. Dobro, onda drugari, pošto mislim da smo ovo polako i temeljno objasnili, ja bih onda da krenemo na sljedeći zadatak. Zlata je sakrila smajlije, evo i sada opet smajlije, u nekoliko polja u tabeli. U nekim od preostalih polja je napisala brojeve koji označavaju broj smajlija u susjednim poljima, što je vidljivo na slici ispod. Susjedna polja su ona polja koja imaju zajedničko tijeme ili zajedničku stranicu. Koliko smajlija je sakrila Zlata? Da objasnim šta u zadatku je rečeno. Pazite, znači šta znači susjedno? Susjedno za ovo polje ovdje je njima ovo polje, ovo i ovo. Znači ovo su susjedna polja. Susjedno za ovo polje ovdje bi bile ove. Izvinjavam se. Bi bilo ovo polje, ovo. Dakle, sve ono što je u okolini njih, to su susjedna polja. Sada, da vidimo da li neko može da mi pomogne ovaj zadatak. Neko mi napisao u čatu da nije jasan prethodni zadatak. Ajde ovako, pošto smo već krenuli na ovaj, ja ću onda da vas zamolim, pošto će biti postavljen na YouTube, će biti postavljen snimak ovih zadataka od danas, da vi to poslušate tokom sedmice, jer ćete moći video da pauzirate, da vratite i slično. I ako vam i nakon toga ne bude jasno, ja ću ga onda objasniti narednog puta. Jer sad smo već krenuli na zadatke dalje, kasnili smo 15 minuta, tako da nije da ne želim, već ajmo da pokušamo tako, pa ćemo onda pa ćemo ga onda objasniti. Dobro, evo sad većini vas nije jasan prethodni zadatak. Dobro, evo vraćam se nadalje. Vratit ću se na prethodni zadatak. Molim vas, evo neka slika ko želi ja ću da se vratim na prethodni. Ajmo onda ovako. Evo, uključit ću sve vas kojima nije jasan. To su bili, samo da vidimo. Enisa, Medina, dobro.
Enisa. Meni je onaj prethodni bio jasan, nego ovaj... Enisa, koji si razred? 5. 5. Dobro, Medina, i samo još da uključim. Dobro. Dobro, šta nije bilo jasno u vezi ovog zadatka? Koji dio? Meni je ovaj bio jasan, ali ovaj što smo krenuli da radimo mi nije bio jasan. Dobro, taj još nismo počeli da rješavamo, to ćemo da riješiti. Ajmo, koga sam još uključila kome nije bio jasan ovaj zadatak? Meni. Reci, koji si razred? 3. 3. Pile, možemo li onda ovako da se dogovorimo? Pošto je ovo za 5. i 6. i da ti pokušaš da onda tokom radne sedmice na YouTube pronađeš snimak ove prezentacije i da ti polako opet to preslušaš. Je li to u redu? Jer ovo su zadatak, sad na primjer, ovo je zadatak za 5. i za 6. Što onda sasvim je i ok da ti je malo zahtjevno, ali ja sam u potpunosti sigurna da ćeš ti to da ispratiš kad poslušaš opet video. Jel može? Jer smo već kasnili i da ja nastavim dalje, a ti tokom sedmice pokušaj i da mi se onda javiš narodnog utorka, ja neću zaboraviti, da mi kažeš da li ti je bilo jasno. Ako ti ne bude jasno kad preslušaš video, ja ću to objasniti sljedeći čas odmah na početku. Jel dogovoreno? Ok, da. Super, hvala puno, baš si super za saradnju. Dobro, ajmo onda drugari na ovaj sljedeći koji je bio. Ovako, šta znači sada ovi brojevi? Pazite, evo da li ima neko ko hoće da mi pomogne ovaj zadatak? Ovako, imamo tu, na primjer, pošto ne mogu da vas vidim, ja ću samo prema čatu ko hoće da se unmutuje i da mi pomogne ovaj zadatak, pa možete, ja sam sada, ja mislim, sve vas sa podignutim rukama unmutovala. Zlata sakraju koliko polja od tebe. Dobro, ajmo ovako. Šta znači ovaj broj 2? To je rečeno u zadatku. To je rečeno da u poljima oko njega imate 2 smajlija. To znači da ovdje, ovdje ili ovdje imate 2 smajlija. Mi ne možemo da zaključimo sada gdje ih imamo. Ok? Jer može biti ili tu, ili tu, ili tu. Ajmo onda da vidimo ovaj što kaže 3. To znači da u njegovom okruženju ovdje, 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 ovdje ili ovdje su smajliji. Međutim, sigurno je da nije ovdje i da nije ovdje jer su nam tu brojevi. Jel da? Da. Tako da jedino smajliji mogu da budu ovdje. Onda to su tačno 3, samo što su moji smajliji jako ružni danas i ja se izvinjavam zbog toga. Tako da tu smajliji sigurno mogu da budu. Dakle, evo ja ću stavljati štrikove, pošto je to lakše, a na Zoomu smo pa mi je oprošteno. Ili zvijezde. Možda mogu zvijezdu. Može zvijezda. Znači, tu je jedan smajli, ovdje je drugi, ovdje je treći. Je li to ok? Da. Sad pazite dalje. Da li ja, na primjer, sad, evo vidite sada, oko ove dvojke, gdje mogu da budu smajliji ti? Odnosno zvijezde. Mogu da budu ovdje, ispod... ovdje ili ovdje, je li tako? Znači tu. Ali vidite, vi već sa postavljanjem ove dvije, već imate smajlije postavljene, ok? Da. To znači da sigurno ne mogu da budu dolje. Jer ako budu dolje, onda tu ne može. Jer da su ti smajliji ovdje i ovdje, onda ovdje ne bi bilo 2, nego bi trebalo da piše koliko? 4. Tako da nama sigurno smajliji ne mogu da budu ovdje. Ja ću tu staviti x i ovdje ću da stavim x jer tu ne može da nam bude. Jel u redu? Ja ne A da vidimo Evo, ajde ovako, pošto čujem da ne shvatate, ja ću opet još jednom. Pazite, ako imate broj 3, ovaj ovdje, to označava, šta kaže, da ovaj broj označava broj smajlija u susjednim poljima. Šta su susjedna polja? Ona polja koja imaju zajedničku stranicu ili polja koja imaju zajedničko tjeme.
Što znači da za ovo polje ovdje, susjedna njegova polja su ovo, ovo, ovo i ovo polje. I ovaj broj pokazuje 3, da se ovdje u ovim poljima nalaze 3 smajlija. Sigurno smajliji ne mogu da mi se nađu ovdje i ovdje, zato što se tu su mi upisani brojevi. Što znači da se smajliji može naći jedino ovdje. Evo ga smajliji, može se naći ovdje i može se naći ovdje. Je li sada malo bolje? Da. Ok. A sada, pošto je ovdje broj 2, šta to znači? To znači da su njegovim susjednim poljima mogu naći kolika smajlija? 2. Za ovaj ovdje. 2. Koja su susjedna polja za ovaj broj 2? To je ovo polje ovdje, ovo polje ovdje, ovo ovdje, ovo ovdje i ovo ovdje. Je li tako? A recite mi, da li vi već među ovim poljima imate 2 smajlija? Da. Da. Što znači da sigurno ovdje i ovdje smajliji ne smiju da se nađu. Zato što bilo bi 4 smajlija. Tako je, bilo bi 4 ili bi bilo više, ne bi bilo 2. Tako da tu smajliji ne smiju da se nađu. Je li to ok? Da. Ajmo onda dalje. Ajmo na primjer za ovaj broj 2, drugi koji se nalazi. Evo ovaj broj, ovu dvojku ovdje. Njena susjedna polja su ovo polje, ovo polje, ovo polje, ovo ovdje, ovo ovdje. Dakle, sve što se nalazi u okolini toga broja. Je li ok? Da. Sad mi recite, među svim ovim zelenim poljima, da li mi imamo 2 smajlija? Imamo, što znači da se ni na jedno ovo drugo prazno polje ne smije naći smajli. Jedan. A jedan, sad pazite, evo ja sad ću broj 1 sa drugom nekom bojom. Njegova susjedna polja su ovo polje ovdje, ovo i ovo ovdje. Recite mi, među ovim crvenim poljima, da li vi imate i jedan smajli? Ne, što znači da on može da se postavi ovdje. Je li to u redu? Da. I sad što nam je još ostalo? Ostalo nam je ovo gore prazno na kraju. Evo da vidimo šta se tu Možemo nalazi. da stavimo samo u ćošak pored njega. Samo u ćošak, jer za ovu trojku njena susjedna polja su ovo polje, ovo i ovo polje ovdje. Vi već među tim poljima imate kolika smajlija? 2. 2, znači treće možemo ovdje da ubacimo. Što znači, ja ću sada da obrišem ova polja gdje nemam smajlije i vidite, možete da prebrojite koliko smajlija imamo ukupno. Učiteljice, 5. Reci. ovako, hoće li nam biti takmičenje 6. aprila ili? 6. aprila. Ok. Imamo Tako, 18 zadataka. 18 zadataka za 3. i 4. razred. A za starije će biti više, kao prethodnih godina. 18 zadataka imamo, je li tako? Za 3. i 4. razred je 18. Ok. Tako da ovdje broj smajlija koje je sakrila Zlata je u stvari 5. I to je bio tačan odgovor za ovaj zadatak. Dakle, 5 je tačan odgovor. U redu. Ja ću da idem dalje na sljedeći zadatak. Ovo su sad već, odmah ću naglasiti, zahtjevniji su zadaci i ovo sam izabrala da danas ovako vježbamo. Dakle, ovo sad što vidite su sve zadaci koji su bili među težima na nekim testovima prethodnih godina. Tako da znate odmah da nisu među najjačima. Ok, ovako. 4 brata su pojela ukupno 11 kolača. Svaki od njih je pojeo
dobro, ali mislim da ga nismo radili ove godine, sigurno. Tako da nisam ga ni postavljala ove godine. Ok, ja ću vas opet mutirati pa ću vas opet evo, dozvolit ću možda da se unmutujete, ali pod uslovom da ne pričamo onda svi u isto vrijeme. Dakle, 4 brata su pojeli ukupno 11 kolača. Svaki od njih je pojeo najmanje 1 kolač, to znači da ne može da se desi da postoji brat koji nije pojeo ni 1 kolač. Prosto svaki od njih 4 je morao da pojede najmanje 1 kolač. Ali ono što je jako bitno jeste da je svaki od njih pojeo različiti broj kolača. Sva trojica su ukupno pojela 9 kolača. Ne sva trojica, izvinjavam se, nego trojica od njih su pojela 9 kolača, trojica od njih, a jedan od njih je pojeo tačno 3 kolača. Koliko kolača je pojeo brat koji je pojeo najviše? Evo, uzet ću vas ću pustiti da onda možda može Isidora, Enisa, Anastasija, Željko. Samo da vidim još par vas i par vas iz čata. Ok. Da mi pomognete da onda rješavamo ovaj zadatak. Dobro. Evo možda, ja sam vas više unmutovala, ali evo može mi pomoći Asija. Asija, odakle si? Iz Podgorice. Asija, jesi li se prijavila za takmičenje? Jesam. Bravo. Dobro, možeš li mi pomoći, dakle, vidjela sam tvoj odgovor, a da li mi možeš reći na koji način si razmišljala i kako si došla do odgovora, kako bih i ja to ispratila i provjerila da li si na ispravan način to odradila? Znači, imamo podatak da je svaki brat pojeo različit broj kolača. Dobro, ja ću ovako staviti 4 za sebe. Dobro, svaki od njih različiti, dobro. 3 brata pojelo su ukupno 9 kolača, a jedan od njih je pojeo 3 kolača. Dobro. Što znači da možemo odmah za jednog da stavimo da je pojeo 3 kolača. Tako je, jedan od njih, sad ovako, pazite, neko već priča uporedo, ovako, Asija, prvo ćemo iz ovog dijela prvo koji si rekla, to je ovaj dio, trojica od njih su pojela 9 kolača. Ako su nama ova trojica, na primjer, pojela 9, a mi znamo da su oni ukupno pojeli 11 kolača, mi odmah možemo da kažemo da je ovaj četvrti pojeo 2 kolača. Da. Je li to u redu? Jer ako su trojica pojela 9, ovo je morao da pojede 2, zašto? Tako je, i zato što su rekli da je svaki od njih pojeo najmanje 1 kolač. Znači nije moglo da se desi da ovaj četvrti ne pojede ništa. Odlično. Onda si ti dalje rekla. Dobro, ali možemo i ovako. Ok, dalje. Imamo da je jedan od ova trojica pojeo 3 kolača. Kad od 9 oduzmemo 3, to će biti 6. 2 brata će pojesti ukupno 6 kolača, a jedan 3. Tako je. Znači, mi znamo da od ovih preostalih što su pojeli 9, mi znamo da jedan od njih je pojeo tačno 3 i to je tačno. A onda znamo da ova ovdje 2 brata su nam pojela sigurno, što si ti rekla, 9 minus 3, pojela su 6 kolača. 6 kolača. Dobro. Moramo da stavimo, da ga podijelimo na 2 dijela, ali da budu različiti. Ako bi stavili da su 2 i 4, ne može, jer već imamo jednog da je pojeo 2 kolača, kaže da je svaki pojeo različit broj kolača. Tako je, jer ako stavimo ovdje 2 i 4, tako je, onda vi ne dobijete da su svi oni pojeli različit broj kolača. To je bio jedan od uslova zadatka. Što znači da 2 i 4 sigurno ne može.
Dobro, što znači da onda moramo 6 da zapišemo nekako drugačije. Može biti 5,1. Može biti 5,1. Također, još možemo da kažemo da 6 možemo zapisati kao 3 plus 3, ali to nam automatski nije isto također tačno iz ovog razloga. I na kraju što se ti rekla, možemo kao 5 i 1. 5 plus 1 je u stvari 6, što znači da jedan od njih je pojeo 1, jedan je pojeo 5, a pitanje je bilo koliko kolača je pojeo brat koji je pojeo najviše, znači to je bio brat koji je pojeo najviše. To je on pojeo 5. Tako je, malo sam ja u formulaciju rečenice izgubila negdje usput, ali dobro. Dakle, 5 kolača je pojeo brat koji je pojeo najviše. Ok, hvala puno na pomoći. Nema ničega. Onda možemo krenuti dalje jer mislim da smo jednostavno objasnili zadatak. Naravno, postoji uvijek više načina rješavanja određenih zadataka. Nije to samo jedan način, nije to samo ovaj način, naravno, pogotovo za stari uzrast uvijek se može postaviti ili izraz ili slično, a nije neophodno da i uvijek i to radite. Pogotovo na ovom takmičenju od vas neće biti traženo da vi pišete stvari postupno. Naravno, to ne znači da ne treba tako da ih rješavate, jer kao što vidite, traži se od vas da postupno i da pažljivo čitate zadatke, postupno rješavate, jer uvijek u takvim stvarima možete da ispratite sve. Ali, dakle, zadržite vaš način razmišljanja i sve dokle je to tačno u potpunosti, onda nećete imati problema. Tako da sad idemo u zoološki vrt, prelazimo tamo i selimo se kod životinja, žirafe, kornjače, lave i slona. Suzana želi da u zoološkom vrtu želi vidjeti 2 različite životinje, ali ne želi da započne to razgledanje prvo sa lavom. Na koliko različitih načina Suzana može isplanirati razgledanje zoološkog vrta? I ko evo može neko od vas da mi pomogne možda? Ja sam opet Asiju greškom kliknula, ali možda može neko drugi. Da li želi neko drugi možda? Evo ja ću ovako više vas redom, pa ko želi. Da li neko želi? Ja želim. Kako se zoveš? Ilija. Ilija, koji si razred? 5. 5, dobro Ilija. Ajmo da vidimo na koliko različitih načina Suzana može da isplanira ovo razgledanje. Kako bi ti rješavao ovaj zadatak? Pa ako ima, znači ako u zoološkom vrtu mogu vidjeti posjetioci žirafu, kornjaču, lava i slona. Suzana želi u zoološkom vrtu vidjeti 2 različite životinje, ali ne želi prvo da vidi lava. Dobro. I ona će da počne, na primjer, od žirafe, pa kornjaču, pa slona, pa lava. Ali stani sada. Ovako, ona želi da vidi 2 različite životinje. I onda, na primjer, jedno razgledanje može da vidi žirafu pa da vidi kornjaču. Okay? I tu se zaustavljamo, jer ona želi samo da vidi 2 životinje. To je jednu putanju koju mi, na primjer, zamislimo da mi radimo u zoološkom vrtu i ona dođe i nama kaže, ok, ja želim da vidim samo 2 životinje i od ove 4, ali ne želim da lava vidim prvog. Ja se izvinjavam, koliko mi njoj različitih putanja možemo da predložimo. Jedna je žirafa pa kornjača. Koja bi bila druga? Kornjača i slon. Pogotovo u ovakvim zadacima, pošto može biti dosta rješenja, ja predlažem da onda kad smo krenuli sa žirafom, hajde da vidimo sa žirafom koje se Tako je. Žirafa i slon. Tako je. I sad ide... A zašto smo lava preskočili?
Aha, Ona hoće da vidi lava, ali samo neće da lav bude prvi. aha, žirafa Jel u i redu lav. tako? Tako je. Tako da ako ona počinje sa žirafom, to može da bude žirafa kornjača, žirafa slon i žirafa lav. Odlično. Ajmo, ako počinjemo sa kornjačom, šta može da vidi? Kornjača pa žirafa. Tako je, jer to je drugačija putanja nego što je bila ova prva. Različita jer vidi prvo kornjaču pa onda vidi žirafu. Dobro, dalje. Kornjača pa slon. Slon, dobro. I kornjača lav. Tako je, jer ona hoće lava da vidi, samo neće da ga vidi prvog. Dobro, ajmo dalje. Onda slon, žirafa. Tako je. Slon, kako se zove, kornjača. Dobro, i slon. I slon lav. Lav, tako je. Ono što nećemo da ide lav prvi, tako da tu više nema nikakve putanje, tako da je ovo sve ukupno 9 različitih načina na koje Suzana može isplanirati razgledanje zoološkog vrta. Da li to može da se uradi na način, ja sam radila da sam izračunala na koliko načina može da vidi za žirafu i onda sam, znači znam ako može na 3 načina za žirafu, onda može i za kornjaču na 3 načina i za slona na 3 načina. Može, naravno, što je jako bitno, što na taj način može da se računa, jer se ne prepoznaju da je ovo i ovo ista. Ok? Da. Tako da je to, zato se u ovom slučaju to i može. Da se prepoznaje da su to iste putanje, onda ne bismo mogli tako. Ali pošto se ne prepoznaje da su iste, onda se može i na taj način. Ono što uvijek kažem, jedan način rješavanja bilo kojeg zadatka iz matematike, nebitno da li je to ovdje ili je to u školi, ne postoji uvijek samo jedan način da se nešto riješi. Okay? I uvijek se trudite. Ako je vama vaš način razmišljanja u potpunosti ispravan, trudite se uvijek da vaš način razmišljanja zadržite. Naprimjer, ako ste vi sada riješili ovaj zadatak na drugačiji način, niste na ovakav, nemojte vi da prihvatate samo ovakav način rješavanja, već pokušajte i da zadržite to vaše. Ok, ajmo sljedeći zadatak, pošto moram da se javim samo na telefon kratko. Sljedeći zadatak je ovo. Može? Ok, drugari, ja se izvinjavam. Da li ste riješili ovaj zadatak? Da, ne. Niko ništa nije slao u chat, nisam vas ni mutirala u potpunosti. Evo, sad ću da vas pustim. Da li ima neko da je ovo riješio? Prvi put, drugi put. Lola Jokić je riješila. Jel možeš da mi pomogneš kako si riješila ovaj zadatak? Možda ja umijem. Kako se zoveš? Čekajte, prvo ovako, Lola. Jel može ona prvo? 4 minute. Ajmo, Lola. Kako si riješila ovaj zadatak? Ja sam riješila tako što ako je jedan od tih 7 brojeva, kako je dobilo 2024, 201, 102... Čekaj ovako, Lola, samo sad ću ovako, ja ću da mutiram sve pa ću tebe da onda pustim. Ajmo. Ok, tako najbolje. Ok, izvoli. Znači, ako je sabrala 7 brojeva i dobila je 2024, a jedan od tih brojeva je 201, i taj broj 201 je zamijenjen sa brojem 102. Tako onda od 2024
oduzmem broj 201 i dodam broj 102. Tako je, tako je. Znači ti si imala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brojeva i njihov zbir je 2024. Da. I kad si ti sabrala svih ovih odavde 7 brojeva, ti si dobila ovaj broj, a znaš da je jedan od njih bio 201. Ti kada oduzmeš ova dva broja, dobit ćeš koliki je zbir ovih 6 brojeva ovdje. I mi ako oduzmemo 2024 i 201, dobit ćemo 1823. To je zbir ovih 6 brojeva. I još moramo da dodamo 102, jer smo sa tim brojem zamijenili 201, dodajemo 102 i to će da bude 1925. U redu. Tako da dosta vas je to odgovorilo. Dobro, i ajmo možda da li imamo vremena za još jedan zadatak i da onda privodimo kraju današnje druženje. Ok. Pravougaonik na slici je podijeljen na 7 kvadrata različitih površina. Dakle, ovo je kvadrat ovdje, ovo ovdje, ovo ovdje i ovo ovdje. To je u stvari 4 i ova 3 su ovdje također kvadrati. Da ova 3 najmanja imaju površinu po 1. Dakle, ovo je površina 1, ovo 1, ovo 1. I mi treba da nađemo površinu najvećeg pravougaonika. Dobro. Ajmo da vidimo kako ćemo da riješimo ovaj zadatak. Stefana, jel možeš da mi pomogneš? Ili možda Krunić piše tako, ako hoće da se unmutuje. Da li imamo neko ko će možda da pomogne? Dunja Jelovac, hoćeš i ti da mi ne zaspeš? Može. Dunja, koji si razred? 6. Dobro. Ajmo da zajedno da rješavamo ovaj zadatak. Hoćemo li? Da, ja mislim da... I da onda idemo da... Šta reci? Prvo trebamo da izračunamo površinu ovog manjeg kvadrata. Tako je. Ajmo ovako iditi zajedno, pošto ovdje moramo ići postupno, ok? Pošto je ovdje ovo kvadrat, površina kvadrata bilo kojeg je a puta a. Dakle, ako vam je ovo stranica a i ovo je stranica a, površina je uvijek a puta a. Tako da ako je nama površina 1, koji broj pomnože sa samim sobom daje 1? Pa 1. 1. Što znači da je ovome stranica 1 i ovdje je 1 i ovdje je 1 i ovdje je 1. Jel' tako? Onda znamo da je ovdje 1, ovdje je 1 isto tu. Sve stranice su po 1. U redu? Da. E sada, oni kažu da je i ovo ovdje, ovo je također kvadrat. Ako je to kvadrat, koja je dužina tog kvadrata? Isto. Koliko? 3 kocke. 3 kocke, odnosno to je onda 1, jer kažu da je to 1 cm kvadrat, tako da je to 3. Znači onda je ovdje 3, tu je 3, ovdje je 3 i ovdje je 3. Kolika je površina onda ovog ovdje kvadrata? 9. 9, bravo. Ja ću staviti 9 cm kvadratnih. Odlično. Ako nam je ovdje 3, a ovdje 1, kolika je dužina ovog kvadrata ovdje, stranica? Ovoga. 3. Da li je 3? 5. Jer imamo i ovdje 1, to je onda, njegova dužina je 4. Onda je i ovdje 4, onda je i ovdje 4 i ovdje 4. Koliko je površina ovoga kvadrata ovdje? 16. Odlično. A onda imamo 3, imamo 4. Koliko je dužina stranica ovog kvadrata ovdje? 7. 7.
što znači da će površina onda ovoga kvadrata ovdje da bude koliko? Izvinite, nisam vas čula, što ste rekli? Koliko će onda da bude površina ovog kvadrata ovdje? 49. Tako je, 49. To su sve centimetri kvadratni. Ok, i na kraju dolazimo do najvećeg kvadrata. Najveći kvadrat nam je ovo ovdje. Ok, koliko je njegova dužina stranice? Koliko stranica njegova iznosi? To je 7 i još 4, a to je ukupno 11, ja se nadam. Tako da je ovdje 11, ovdje je 11, ovdje je 11 također, a površina onda ovoga kvadrata je 11 puta 11, to je 121 centimetar kvadratni. E sada, pitanje je glasilo, pazite, vodite računa, pitanje nije izračunati površinu najvećeg kvadrata, nego je pitanje izračunati površinu najvećeg pravougaonika. Što znači, koji ovdje će da nam bude najveći pravougaonik? Evo, ako hoće neko da se javi, ako želi, omogućila sam sada. Hoćemo mi! Mogu ja. Ko ste vi, da čujem, koga to nisam prozvala čitav čas? Dušica Pavićević. Dušice, dobro, da, Dušice, ti si mi non stop pisala na chat, istina. Reci mi koji je najveći pravougaonik ovdje? Cijela ova površina. Cijela površina. I kako ćemo onda dobiti tačan odgovor? Tako što ćemo? 7 plus 11 puta 7 plus 3 plus 1. Kako si rekla? 7 puta 11 plus 11 puta 2 plus 7 plus 4 pazi Pile. Pazi, pošto ti si samo rekla čitava figura. A šta smo mi sada upravo našli? Mi smo našli ništa drugo nego površine ovih manjih figura. Što znači, sabirajući ovo i ove jedinice ovdje, jer ovo sve zajedno šta čini? Čini ovaj veliki pravougaonik. Otkud znamo da je pravougaonik? Jer je ovdje stranica 11, a dužina je koliko? 18. Što znači da je to sigurno najveći pravougaonik u ovoj figuri. Okay? Svaki drugi unutra će biti manji. Tako da sad je potrebno samo sve ovo sabrati. Ili, ako ćete tako, ili kako smo sad rekli, ovo je najveći pravougaonik. Vi ste dobili da je ovo ovdje dužina je 18, a širina je 11. Možete još jednostavno 18 puta 11. Tako je. I morate dobiti isti odgovor. Radili na ovaj ili na onaj način. Je li to u redu? I mislim da bi ovdje odgovor bio 198. Ok? Reci. Ja sam prvo 121 i sve ovo saberemo, ali kako 18 puta 11? Odakle 18? Zato što je dužina ove sad, na primjer, ja sam rekla ili tako, ti možeš da sve sabereš, znaš, ali pošto je ovo najveći pravougaonik, mi smo dobili da je ovdje 7, a ovdje je 11. Koliko je onda dužina ovog pravougaonika velikog? 18, eto tako. Ili dolje, 1 plus 1 je 2, plus 1 je 3, plus 4 je 7, plus 11 je 18. To je dužina ovog pravougaonika, a širina smo dobili da je 11. I površina pravougaonika je a puta b, uvijek tako, odnosno može, znači, ili može sve da se sabere ili sve da se pomnoži. Učiteljice, Reci. kako je 18 puta 11, 19? Ovdje piše 198, možda ne vidiš osmicu jer je preko slova T, ali to je 198. Dobro. Samo da pitam, hoće li takmičenje da bude u istoj školi za sve razrede u isto vrijeme ili će u različitim školama u različito vrijeme?
Vidjet ćemo to naredne sedmice, pošto će biti subota, pretpostavljamo da će biti za sve isto. Prošle godine su možda Pljevlja bila drugačija, ali to je bilo s razlogom. Evo tu je Dejana, javit će se sad, vjerovatno. Jeste, evo vratila Da, sam reci. se sa torbom doma. Samo da se vidim, Da. negdje sam se prebacila. Sad sam dobila informaciju da takmičenje će trajati 60 minuta. Ako je to bilo pitanje. Bilo je pitanje da li će u svim školama početi u isto vrijeme. Niko se nije javio da neće, tako bih rekla. Znači, svi su To rekli, znači da će vjerovatno... prihvatili termin u 10. Jel te? Još ćemo sljedeće nedelje provjeriti, ali koliko smo upoznati, svuda ide u 10 sati, tako i na UDG-u i trajaće za najmlađi uzrast, 3. i 4. razred 60 minuta, za starije 75. To. Imamo li još pitanja? A da li će biti u iste škole? U iste škole? Da, hoće li biti u jednoj školi ili će biti u više škola? Aha, u više škola. U koju školu ti je Nisa ideš? U 21. maj, ali ja kad sam se prijavljivala, ja sam u univerzitetu. Dobro, da, bit će na univerzitetu, tvoja škola nije domaćin, tako da ćeš ti ići na univerzitet. A znate li možda u koju ću ja ići, pošto sam ja u Branko Božović? Branko Božović jeste domaćin, tako da ćete biti u vašoj školi. Dobro Važi, hvala. Izvinjavam se, a hoće li biti takmičenje u 10 sati navečer ili ujutro? Pa što misliš? Što misliš? U 10 sati ili ujutro, da. Ja se izvinjavam što ja nisam naglasila, ja sam nekako podrazumijevala da ćemo ujutro raditi tako. Da. Ali sa druge strane ima potpunosti logike i da to bude u 10 sati uveče, s obzirom da radimo zajedno kao i 100 ostalih zemalja svijeta, pa bi bilo logično i da smo u isto vrijeme. Ali da, Nastavnice. Jedno pitanje. Slušam. A kada počinje to takmičenje u Herceg Novom? Isto u 10 sati, znači imamo školu Dašo Pavičić i imamo školu Orijenski bataljon u Bijeloj. A Dašo Pavičić tamo je U 10. isto 6. aprila, je li tako? Jeste, subota ujutru. Znam da ne volite baš da idete subotom, ali eto, što da radimo? Nema veze. Da. Izvinite. Slušamo. Za Ratko Žarić, da li mi idemo u našu školu ili u drugu? To je li Ratko Žarić domaćin? Jeste. Izvinite, je li Radovica Perović domaćin? Nije. Ti si se vjerovatno prijavila za Univerzitet Donja Gorica, mislim da je učiteljica rekla, jedna sa kojom sam razgovarala iz Radovice Perovića, da idete tamo. Izvinite, da li je 21. maj domaćin? Nije. Ok. Izvinite, a hoće li rezultati biti odmah? Neće, bit će nakon 15 dana. Izvinite. Slušam. Ja idem u osnovnu školu Dušan Obradović. To nam je isto Nikšić, jel tako? Žabljak. Aha, da, bit će. U toj školi. Jeste u toj školi. Samo da vam kažem da je bolje u subotu nego radnim danima. Da budete naspavani i pametni. Da. Da. Također i odmorni. Subotom iz svih, pogotovo iz matematike. Da. Zato smo vas ostavili da se možete naspavati do čitavih 9, doručkovati i onda preskočiti da odradite zadatke. Kao tako.
a ako osvojimo prvo, drugo i treće mjesto gdje mi dobijamo nagrade, da li dolazi u našu školu ili treba negdje dodatno? Možete da dođete u Podgoricu na Univerzitet Donja Gorica, nekih otprilike 25 dana nakon samog takmičenja, tako da računamo kraj aprila ili početak maja, će biti upriličena svečana ceremonija dodjela medalja i diploma najboljima, kao i dodjela nagrada. Za nagrade ove godine nam je Telekom obezbijedio donaciju 30 bežičnih slušalica. Izvinite, koliko ima Ne za jednog 30, nego za 30 najboljih. Ok, koliko ima mjesta? Imamo 8 kategorija i 3 medalje. To bi trebalo da bude 24. Međutim, prošle godine je, na primjer, u vašoj kategoriji isti broj poena osvojilo 5 učenika, to jest ne u vašoj, prekolijer, je osvojilo 5 učenika isti broj poena, tako da svih 5 učenika je dobilo srebrnu medalju. Tako da i svi ste jednako važni, jer imate isti broj poena. Da. Redu, hvala. A šta se dobije za prvo mjesto? Dobije se medalja, diploma i bežične slušalice. Da. A za drugo? I fotografija. A za sa drugo? nekim kolje. Pa nema ništa. Ja mislim da samo zadovoljstvo, ova takmičenja nastaju zbog samog zadovoljstva. Jel te? Ok. Da. Imamo li još pitanja? Ili se samo jedno pitanje. Ako osvojimo ni prvo, ni drugo, ni treće mjesto, dobijamo li diplomu ili... Da, diplome će biti poslate vašim školama, da vam ih onda oni odštampaju za samo učešće. Prvih 10%, tačnije ako je bilo vas 300, vas 30 će dobiti diplomu za zapažen rezultat. Jer to znači da ste u prvih 10% najboljih. Da. Ja ne znam, jesmo li vas mi... Aha, možete se unmutovati, evo sad sam. Mogu, da. Mogli su čitavo vrijeme, ja mislim. Nisu. Mislim sad ovo pred kraj možda. Aha, da, samo da vidim jesam li ja. Allow... Da. Aha, ne, ja sam onda pogriješila. Ok, ništa, ako nemamo više pitanja, učiteljica Vesna je pokazala kako izgledaju listići. Ne znam, jesmo li svima ovdje pokazali, ovo je sad starija grupa. Ne znam, opet. Da, možda samo sekund kako zapravo izgleda. Preporuka je da prvo na papiru sa zadacima uradite i onda da prepišete odgovore za koje smatrate da su tačni na listić kao tako. Izvinite, koliko imaju 6. i 5. razred koliko imaju zadataka? 24. A nije, to se vidjet ćete, to je za čas. Evo sam našla jedan, na primjer, što je bio za prekolijer. Dakle, to izgleda, to je ovog tipa. Dakle, zadatak i onda imate ponuđeni odgovor. Naravno, na ćirilici sam otvorila sada prekolijer, ali za vaš uzrast bi to bilo A, B, C, D i slično. Znači, nećemo morati da pišemo rezultat, nego samo da zaokružimo šta mislimo da je. Ne, na primjer ovdje imate A, B, C, D. Evo, na primjer, ovo je bio ekolijer za, prošle godine. I, na primjer, imali ste A, B, C, D, E i vi, na primjer, dok radite zadatak, što je predložila Dejana na početku i to mislim da je tako najbolje, da ovdje zaokružite odgovor. A onda, na kraju, na primjer, jedno 15 ili možda vam 15 minuta pred kraj dovoljno, onda možete, pošto ja sada imam samo za mlađu kategoriju, ovako izgleda listić sa odgovorima, onda vi ovdje popunjate tačne odgovore i samo se ovaj papir pregleda na kraju. Dakle, mi na kraju nećemo gledati
onaj papir gdje su zadaci. Na kraju se samo pregleda ovaj list papira. Tako da je ovdje potrebno da onda na kraju bez greške lijepo popunite tačne odgovore. Dakle, ovo nisu načini na koje treba popunjavati, već je ovo način na koji treba popuniti listić sa odgovorima i jako je bitno da možete samo jedan odgovor, jer ako, na primjer, popunite ovaj, pa se predomislite, pa popunite neki drugi, to se također neće priznati. Tako da je bitno da na kraju, kad ste potpunosti sigurni u vaš odgovor, tek onda popunite ovaj list papira. I dakle, samo se ovo pregleda. Dobro, ima li još pitanja možda? A kako je za 5. razred? Na šta misliš? Ti zadaci i kako ćemo da ih radimo i to. Aha, imate sve na kengur.me stranici, imate zbirke sa prethodnih takmičenja. Znači, kada odete na kengur.me, dio publikacije, tamo imate zbirke sa prethodnih godina, vi tražite kategoriju ekolijer, ili na našoj, ne znam da li koristite Instagram ili Facebook, na našim stranicama imaju primjeri zadataka kako to izgleda, kako izgledaju zadaci. Hvala. Ja ne znam za vas, ali ja bih sad mogla u krevet. Tako da, laku noć. Vidimo se sljedeći utorak, a onda i na takmičenju. Laku noć, uživajte.